Kako bi reagirala, če bi se z kakega našega teambuildinga, recimo iz Banja Luke, šla javljati v živo ob enih zjutraj? Takrat bi se verjetno smejala, ko bi to naredila, bi bilo ful zabavno naslednji dan pa verjetno ne. Ja, neč, pa bi izbrisali bi čim prej, ko bi videli, ko bi trezni, ne. Kako bi reagirala, če bi od danes pa na jutr prosila za 2-tedenski dopust? Odvisno, o kjermu delo meseca bi bilo, pa kaj bi še imela zrihta. Če imela vse stvari zrihtane, kar ima za naslednjih 14 dni, bi rekla ja. Super. Kako bi odreagirala, če ne bi prišla v službo, brez tega, da bi ti javila, pa bi pa na Instagramu videla, da sem šla smučat, na primer. Klicala bi te, kje si, kaj se greš? Mislim, halo, ne moreš biti na smučanju, če moraš biti v službi. Vse bi računalnik s sabo vzela. Ja. Kako bi reagirala, če bi jaz mojega kameleona pripeljala tule, preselila v pisarne Malence? Glede na tako živali smo že imeli pri nas, mislim, da ne bi bilo problema. Kako bi odreagirala, če bi prišla v mojo pisarno, pa bi videla noter mene, Matejo in Urško, ki skupaj vse tri v Canvi delamo eno kreativo. Popizla bi. In bi rekla, zakaj delate tri eno in isto stvar? Dajte to še za Andrejo narediti, me res zanima, kako bo odreagirala. No, a naj naredimo tako, napiš komentar.